laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. alhamdulillahi ala tajaddudi ni'amaihi wa tawali alaihi wa imtidadi ihsanihi. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منوالهم واتبع سنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله قد تفضل علينا وامتن بنا أن بلغنا شهر رمضان ويسر لنا الصيام والقيام. فها هو الشهر قد كان في زمن قريب مرتقبا ثم أصبح منصرما. فماذا يكون حالنا بعد رمضان؟ ومن علامات القبول تتابع الطاعات أو تتابع الطاعات واتباع الحسنة بالحسنة، وسؤال الله سبحانه وتعالى بالقبول. فإن السلف الصالح كانوا يوجلون ويخافون ويخشون ألا تقبل منهم أعمالهم، ولذلك يدعون الله سبحانه وتعالى بعد الطاعات بالإجابات في أزمان مديدة. نسأل الله أن نكون من المقبولين ومن الذين أعتقهم الله من دخول النيران وكتبهم في الذين يدخلون أعلى الجنان. اللهم آمين. en yetti Allah tedduɗo mawnuɗo towɗo seniiɗo laabi hannde e yetteede saguɗo en waɗi en ɓiɓɓe aadama tedduɓe, waɗi en julɓe, suɓanii en nelaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, ɓurɗo moƴƴude e nulaaɓe ɓen, ɓuraaɗo yiɗeede ka Allah, kohoojo maɓɓe on ɓe fof, almaami maɓɓe on, ardiiɗo ɓe on. O suɓanii en oɗo, o waɗi mo nulaaɗo haa e meeɗen. O moƴƴi e meeɗen, o moƴƴori e meeɗen nemaaji ɗuuɗuɗi. O moƴƴori e meeɗen tawnugol en ndu lewru suumaye, hanki nun hari hindu habba, haa ndu hewti, haa ndu hoora, haa ndu feƴƴi. En yettiimo e ɗii nemaaji makko e ɓure makko e teddugal makko ko o moƴƴi e meeɗen. O neemini en, o teddini en, o ɓurni en e hoore tagore luttude ɗen. Si en linti nemaaji makko ɗi o moƴƴi e men, o neemini en anndataa no ɗi foti. eɗen toroomo jeejamo ɗo juuɗo e nelaaɗo meeɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o nelaaɗo yurmeende, nelaaɗo fii daɗal, nelaaɗo fii kisal, yiɗanɗo en moƴƴereeji ɗin, holluɗo en ko honno rewirten Allah haa Allah jaɓana en, rentinɗo en ko waɗeten haa Allah tikkana en. yo Allah juulo e makko, yo juulo e sahaabaaɓe makko, yo juulo e kala jokkuɗo ko ɓe jokkunoo kon ka diina, watti batteeji maɓɓe ɗin, rewi Allah no ɓe rewirno Allah noon. Allah taw hara ko e nder ɓen ɗon tawa ɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, eɗen haandi yettugol Allah e ɗi nemaaji makko jokkondirɗi, e ngal dokkal makko ngal taƴondira.
e nde moƴƴere makko wonde e heyɗutude fewndo wo fewndo moƴƴere makko nden nde taƴodira ko ɗum waɗi yettugol mo ngol kadi haana taƴodirde dewal ngal kadi haana taƴodirde fewndo wo fewndo jiyaaɗo Allah on no fewndodi e dewal ngal o haani rewde Allah mo fewndodi e yettugol neema mo Allah neemini mo fewndo ɗon naa yo taƴindir ɗum ɗon Allah moƴƴike e meɗen o tawni en ndu lewru suumaye ɗo o artiki julɓe ɗuuɗuɓe wakkilagol hoora lewru ndun ñallal ngal wakkile o immo naafa jemma buy waɗi sadakaaji buy itti zakkaaji buy rentike e boneeji buy foolondiri e waɗugol moƴƴereeji woɓɓe Allah newna ni ɗum waɗugol umra woɓɓe Allah newna ni ɗum waɗugol sadakaaji njani muulanaaɗi woɓɓe Allah newna ni ɗum jokkugol enɗan woɓɓe Allah newna ni ɗum tottugol farillaaji farlinooɗi ɓe hari ɓe alaaɗi e waɗde ɗum ko moƴƴere Allah ko yurmeende Allah ko teddungal Allah no annda julɓe ɓen yimɓe wakkili waɗugol moƴƴereeji ɗin e rentagol boneeji ɗin e nder lewru suumaye ndun ko tawata ɓe wakkilataako ɗum ada suumaye ɓe wakkilataako ɗum si suumaye feƴƴii ɗon ɗo ko yettugol Allah e muɗum aray noon yen anndu jaɓanegol golle no jogii maandeeji ko ɗum anditirtee wonaa pellettiiji kono haray tamaw no sembi si ɗin ɗon fof ɗi timmi no tanjinaa haray Allah jaɓanii on jiyaaɗo ɗon golle ngal dewal ngal o waɗi ɗon wano woniri noon kadi no woodi maandeeji ɗin kadi ɗi sappoto ɗi ɓanginayi wonde haray ɗe golle ɗo ɗe jaɓaati ka Allah jaɓaaɗi ɗe no jeya e maandeeji ko hollata wonde Allah jaɓanii jeyaaɗo on golle ɗen o maapagol o aanata o tawti Allah jaɓaniimo hara himo huli ɗum himo aani himo maapii wonaa mantagol fellita wonde kañum gasi waɗii ko haani waɗde kon fellita wonde Allah jaɓi ma hakkitande mum ala Allah jaɓi jaɓa kono ɓay kañum waɗii ko wiyaa kon kañum do ɓoggol ɓortike ɗum yo taw on tigi no huli on tigi no maapii ɗum waɗi e o aaya ɗo mo Allah jantika deftere makko qala a'udhu billahi minash shaitani rajim walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un oɗo aya nene men Aisha radiyallahu ta'ala anha o landino nelaaɗo o maaki ene oɗo aya ko homɓe tippani o wi min miɗo sikki ko o aya tippani ɗo alladhina yaznun wa yasribun wa yashrabuna alhamra miɗo tanjini ko o aya tippani ko ɓe waɗayɓe zinaji jeenayɓe ɓen e wujjayɓe ɓen e yarayɓe beere fiima dorogo ɓen mi tanjini haray o aya ɗo ko ɓeeɗo cippani oɗo aya wiiɗo ɓeeno ara ko arata ɗon tawa e ko ɓe okki o e ko ɓe waɗi o hara hiɓe huli ɓerde maɓɓe ɗo no huli tawde ɓe yiltoto ko Allah lanɗoɓe ko ko ɓe wanno ɗo ko fi honɗum ɓe waɗani ɗum e ko ko ɓe waɗano ko honɗum hayno ɓe waɗa ɗum no gasa ko wonɓe bonnude ɓen ko ɓen on aya sappi laaɗo maaki yabnata siddiq innama hiya lilladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafun alla yutaqabbala minhum lianna allaha tabaraka wa ta'ala yaqul innama yataqabbalu allahu min almuttaqin o wi ko an yo ɓiɗɗo aboubacry siddiqi oɗo aya wonaa ɓe ɓe sikkuɗaa ɗo ko faandi o aya ɗo ko faandi arayɓe e ko arata kon
waɗayɓe ko watta ko tawa ɓerɗe maɓɓe ɗen no huli no jooti no maafi no aani ɓayɓe yiltoto ka Allah o aya ko faandi ko ɓen tawayɓe ɓe juulay ɓe hooray ɓe ittay sadaka kono e hoore ko ɗon e wadde ɗum ɗo ko fof hiɓe huli hiɓe maafi hiɓe jooti hiɓe aani tataw hara Allah jaɓanaali ɓe ko waɗi Allah yeetike en ka deftere makko ko o jaɓanta dewe ɗen wof ko ɓen hulayɓe mo o wi ko ɓeeɗo idan no jeya e maandeji ko hollata wonde no gasa hara Allah jaɓani o jeyaaɗo ɗo yo taw hara himo aani himo maapi tawti Allah jaɓaniimo ko ko o hoori ko ko o naafi ko ko o janngi Qur'an ko ko o itti zakka ko ko o waɗi sadaka ko ko o jokki enɗan ko ko o yamiri ko moƴƴi o hadi ko boni tawti Allah jaɓaniimo ɗum ɗum ɗon ko maande goo maande ɗimmere nden an la yanqati'a an al-amal as-salih fa kathiru min an-nas idha insarama شهر الكريم وهو شهر شعبان رمضان انتكسوا فرجعوا إلى اتباع الشهوات وارتكاب المحرمات وترك الفرائض والجمع والجماعات ما دغو ko tindinta wonde no gasa Allah jaɓani on tigi golle makko ɗen ko duumagol e muƴƴereeji ko wonno e wadde kon duumo e muɗum tabita e muɗum ñiiɓa e muɗum hara yiltitoraali ɓaawo hara ɗuytaali immo jemma naafa no o naafirayno noon haysi hewtaali awa naafe ɗen ma waɗaali ka juulirde kono tawa on tigi naafa jemma ko fandi won yo taw hara sadakaaji kon tigi wonno e wadde kon hara ɗi hattaali e suumaye on tun wo taw hara juulugol ka juulirde juulida e jama on yo taw hara ɗum hattaali e suumaye on tun yahugol juma on yo taw hara hattaali e suumaye on tun jokkugol enɗan ɗan yurmagol miskinɓe ɓen rentagol piiji harmuɗi ɗin ndaarugol ko harmi heɗagol ko harmi wowlugol ko harmi yowgol yimɓe ɓen fenugol ngol waddidirgol ngol ɓilugol ngol kansugol ngol tukkugol ngol e waytayɗe no ɗi wayi yo taw harna e suumaye to ɗi ŋaccete li anna rabba ramadan huwa rabbu shawwal wa rabbu baqiyati ash-shuhur fallahu yu'badu fi kulli waqtin wa an وليست العبادة مؤقتة ولذلك قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت وهانكم كيونون لو كونكين كيودومو كيونتي كتابتو إمودو يونتي كتابتو إدي موجريجي دي ووضعينو إثوما o haɓɓito yimɓe ɓe ɓuratamo e majji folondiral molanangal waɗi compétition molanaɗo waɗi musabaga istabaga nasu ila al khairat yimɓe ɓen waɗi tiro folondiro e waɗugol moƴƴereji ɗi wallahi folondirama e waɗugol sadakaji ɗin folondirama e tawegol juulugol ngol folondirama e argol ka jamaji juulida e julɓe ɓen waktuuji farilla ɗin e jumaaje ɗen juulirɗe heewi tew heewi a hibbi haa juulaka tarawje juulaka terasiji juula takko juulirɗen fof tawa no heewi tew sa araali law a heɓata place o ñeyi mahi so yaha law heɓata place tawa woɓɓe ko yo addor gate ko yo addor sajjada hoy tawa heƴataake ka nder juulirde folondirama gollama boneeji ɗin kadi rentama boyi hay taxije ɗen sa ƴawi e majje koye ma nana yewtere bayana fil islam no wowle ma nana janngoɓe alqur'ana wano sudaysi en shuraymi en wano abdoulah ibne awad el juhani en waaɓe no ɓe wayi tawa ko ɓen woni e janngude alqur'ana ka taxije tawa na petiyero nanata toon wona fatulinsan wona oɗa wona oto
rentama nokkeli ɓuy ka kafe ho yareteno e ka restaurant ji nokkeli ɓuy sokama tawi ɗum ala e gollede few a ɗuɗata fottude e goɗɗo mo maɗɗi cigarette walla mo fiima hay ɓe hooraɓen ɓe rendoto fiimugol hakkunde yimɓe ɓen awa tawi sonnaɓe ɓuy no waddi coñci timmuɗi fewndo ɗon tawa secti hoy koye hari no ɗoyti moƴƴi noon produit ji ɗin hari no suuɗade ala ka e feñinede noon keeli ɓuy hari jama on no renti gite ɗen no hippa noppi ɗin ala e heɗade ko tawata ko yeddugol Allah tawa bakka to heɓoto e muɗum kundule ɗen no jogita buygoy konnguli goo fuutoto kono ko heewi ko wonti jogitan astahfirullah de miɗo hoori astahfirullah de miɗo hoori ma yimɓe ina nani ko wurata a hoora astahfirullah mi yejjitin heyi kono hee ɓe ko watta kon ɗum moƴƴa ɗum ɗo no haana jokkede hari ñooreeji ɗin no ɗoyti waddinirgol yimɓe ɓen no ɗoyti fenaane ɓen no ɗoyti ɓilugol yimɓe ɓen no ɗoyti soññinirgol ngol ka ɗemɗe e ka tere luttuɗe hari no ɗoyti moƴƴi noon mulaalikoy kono hari no ɗoyti awa annden noon ɗon ɗo koko haani duumaade koko haani tabutugol almuslim man kana shi'aruhu fi kulli waqtin wa an ta'atu rabbih wa libasuhu at-taqwa laysa dhalika mu'aqqatan bi waqt wala muhaddadan bi shahr julɗo ko haani wonde maande makko ko anditirte kon sakkaare makko nden ko seedata e mum kon ko yo taw hara imo wondi e ɗoftaare Allah nden fewndo wo fewndo zamanu wo zamanu nokku wo nokku wuta o wi ɓaymiɗo e nde nokkure ɗo wuta mi waɗu ɗum ɗo ko Allah haɗi ɗo ko kono so yahi e nokku goo oyne noon ɗo ɓay ko nokku kaari mi woni ɗo probléme ala wuta o yaw haa o wiya ɓay ko fewndo o zaman ɗo mi woni koye suumaye mi woni wota yimɓe ɓe namnan miɗo wowla ɗi konnguɗi ɗo ma wota yimɓe ɓe yi'anan miɗo waɗa ɗe golle ɗo kono si yahi haa woni ko juldandu ma ko lewru wondugoo oyna fewndo ɗo probléme ala ɓay mi hoora julɗo o nanon haani wawde dey imo haani huɓondirgol e ɗoftaade Allah nden hara ko ɗum ɗon woni coñcol makko ngol o seedata e mum ngol ko ɗum woni tere makko ɗe o ittata o halfina nokkugoo o yaha yo taw ɗum ɗon no wayi no wondi e makko wono wonki makko ki wondiri e makko noon wono ruuhu makko o wondiri e makko noon wono tere makko ɗe wondiri e makko noon ko waɗi Allah jeyɗo suumaye on ko kanko kadi jeyi juldandugoy ko kanko kadi jeyi lebbi luttuɗi ɗin fof e nder hitaande nden kanko yamirɗo en yo en rewmo e suumaye yo en rentomo e suumaye on ko kanko kadi yamiri en fayi en rewmo e lebbi luttuɗi ɗi yen rentomo e lebbi luttuɗi ɗi ndeyi jeyaaka e gomɗinal tabutungal jeyaaka e jikkuji julɗo ka tawata si suumaye maayi haray kanko e dewal ngal ɓe wayno ndiri o wi o baayi naafugol jemma baayi janngugol alqur'ana on baayi waɗugol sadakaaji ɗin baayi renugol tere mum ɗen baayi haa kadi suumaye artoya no woni buy ɓe tawata si suumaye ari alqur'anare maɓɓe nde ɓe mari ka suudu nden tawa ndugguɗo e muɗum moƴƴi non mari jaawa no ñappi ton awa ñemete no tuunini ton ara honka ɗo moƴƴi janngo ko suumaye honka ɗon fitta haa moƴƴa are honka nelan nde qur'anare ɗo laɓɓe ɗumanene fitta nelan ɗon e fitta haa moƴƴa ñande on tigi o fontay o jiima ɗon seeɗa wooda ko o janngi ɗon seeɗa ñande si suumaye maayi o ñobbande haa moƴƴa o naɓa o wallina ka nde waalino ɗon o inna astawdi'uka allaha alladi la tadi'u wada'i'uhu mi halfiniima Allah sabu Allah kam bonnata kalifu haray en ko arata kadi si Allah hoddiri tawi en fof iɗen wuuri iɗen selli julɗo naa noon haani wawde ɓe hebbinooɓe ɗe juulirɗe e o suumaye ɗo tawi si an leeti ko famde o so arii ko yaati juulata ko wonduɗaa e teddungal wo sinaara ko almaami o on to ɓe woni
on to ɓe yehi fof ɓe heɓi visa ɓe yalti ɓe yehi ɓe ɗo kon to ɓe wonno waɗa suumay la hayra fi qawmi la yabuduna allaha illa fi ramadan wa ida inqada ramadanu wa tawalla wa dhahab عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان من ارتكاب المحرمات واقتراف السيئات وترك الطاعات وترك التزام الجمع والجماعات مؤجر على أيام بتواتكان ينتسوما يماي كبيرة الله وقويسوما تسوما يماي بيلتو بونتا نو بوني نونو أدسوما يه honno ɓe wawno ada suumaye ko ɗoftaare jalade hiɓe terti ɗum to rentaareji ɗin fof hiɓe hayki ɗum to keeri allah ɗin ɓe yawtay ko allah haɗi kon ɓe jarbay ko allah yamiri kon ɓe watta ko ɗum ɓe wonno e muɗum ɓe fiimay ɓe yaray ɓe ño'ay ɓe fenay ɓe wadday ɓe ɓilay ɓe ñaamay riba ɓe ñaamay ko harmi ɓe wadda farillaaji maɓɓe ɗi ɓe juulataa waktuuji ɗin fewndu majji ɓe juulataa ka juulirde jumaaje mum fuutorayɓe hakkitande maɓɓe alaa ɓe grand place ji ɓe wowlani ɓe faalaa si suuma e maayi kadi ɓe yilto ɓe wontoya ɗon ɗum ɗo kadi ko maande goo e maande wonde allah jabanaali on tigi dewe ɗen ko haani ko nelaaɗo maa kadi en kon wa atbii sayi'ata alhasanata tamuha ko ɗum wiyanno mu'adh bin jabal radiallahu taala anhu o wimo ittaqillaha haythuma kunta wa atbii sayi'ata alhasanata tamuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan o wi hulu allah ka wonɗa o ka wonɗa o allah no ɗon imo sutima imo anndi ko wonɗa gerde kon ko waɗɗa ɗon wo kadi windete ala nokku ka wonata tawa allah annda fiima ma tata waɗi ɗon ko boni ɗon probléme ala ɗon ella ala ɓay ko amérique wonɗa ɓay ko europe wonɗa ɓay ko nokku kaari wonɗa ɓayɗa suuɗide ka buruure ɓay ko antun e fulawa o antun e ladde nde ko waɗɗa ɗon kon probléme ala la ittaqilla hayduma kuntu hul allah kala ka wawɗa wonde wa atbi sayyata alhasana sammuha sa waɗi a falji a waɗi bone hum ɓay neɗɗo ko waɗi ko moƴƴi o ñande go waɗay ko bonni imma a waɗira yejjitugol ma a waɗira majjere ma a waɗira tembede tawa ko faale fooli sa waɗi kun ɗon waɗu moƴƴere hon jokkintinna kun ɗon kisan kun moƴƴere hon kun sakkitiɗa wadde kun monta e bone hon kun wannoɗa naane kun kono wala tutbi'u lhasanata sayi'ata wota waɗi ko moƴƴi ha gayna noon jokkintinna ɗon bone ɗo kadi no huli hano hula haray wota on bone ɗon waɗi sabu ha moƴƴere nden nde hayti nde montaki kono nde yoolo sabuna ko fanɗi si ukkike e nder ko ɗuuɗi mutay toon yoolo yoota tawa anndata ko hannde kadi o wimo wa khaliqi nnasa be khuluqin hasani jikkondir e yimɓe ɓe jikku moƴƴo hollu yimɓe ɓe jikkuji moƴƴi haani neɗɗo o rewitana hoore makko o ndaara paasi makko on ɓaawo suumaye e paasi makko on aɗa suumaye e paasi makko o fewɗo suumaye o ndaara si tawi ɗin ɗo fof woni gootu no wawno noon aɗa suumaye ko noon o wayi e suumaye e moƴƴugol ko noon kadi o wayi ɓaawo suumaye e moƴƴugol ngol haray no tanƴina allah jaɓani on tigi e ko golli kon dewal e suumaye on yo allah taw hara o jaɓani e aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارهم واكتفى عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وكونوا بعد رمضان كما كنتم في أيام رمضان كنتم تصومون وتقومون وتتصدقون وتزكون وتقرؤون كتاب الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقد امتلأت صفحاتكم بالحسنات إن شاء الله
وراودتم أنفسكم على اجتناب الكبائر واقتراف السيئات والخطيئات. كونوا كذلك، استمروا على هذا واثبتوا عليه، فإن الأمور بالخواتيم. يدي الله سبحانه وتعالى تدل ما هو نتوب سني لا بهند يتد إلى ترى ويجول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إصحابه بمكة أيام بسود مكة إجوكلكم بجوكناكم آمين. وسي بجول بتدل كل الله دي كل الله توب له عندن الله نهم في ميدن عندي في ميدن عندن والله جوجيكم بمجريجي e wonata e ɓaawa muɗum e gesta e ɓaawa muɗum few ko adna o kala akhara o lette makko ɗen heƴata e meɗen en townatade few ɓulen Allah anditen ñande daroɗe yeeso Allah anditende ñande goto kala ñande daro yeeso Allah kanko tum e ɗon ko golle makko malaikaɓe no dari no heeti o nodde kaari ari kanko tum o ara o darne yeeso Allah e ɓe malaikaɓe yurmede no to malaikaɓe dundarankoɓe no to yiite ngel no ɗa aljanna o no ɗa sirata wallinama feetirde ɗen addama anditende ñande nde ñande a heƴita ko inna ɓiɗɗo ma on yo ar o walle wona ben ma inata yo walle wona chef quartier ma on wiyata yo walle wona ministre ma on wona président ma on wona oɗa wona oto يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه heñande ɓe ɓurnoɗa weldude ɓen ɓe ɓurnoɗa ɓattonirde ɓen ɓe tañinonoɗa ballal ɓen hayno mawɗo kay andite nde ñande ko dandata on tigi ko yurmede Allah nden e golle moƴƴe ko wanno ko anden du lewru suumaye ɗo wakkilare waɗi en jangi alqur'ana buy en juuli buy en hoori en itti sadakaji buy en etti muudo en itti zakkaji en yamini ko moƴƴi en haɗi ko boni en tokki en dañji en moƴƴintini hakkude haɓunoɓe en rentike e fiiji buy boneji buy en rentike ɗum ɗo en ekkintinni wonki men kin fi wonugol tawano wadde ko Allah yamiri kon ha e nder balɗe 50 modi kanki kadi haray ki wowi ki wawi e modi engel siki kadi e ekkintinniki accugol ko Allah haɗi kon en wona e ɓorde ka fajirni feeri ha nange muta en ñamata tawale ko ñamete no ɓatti en yarata tawa koya eno takko ɗon no munni yiɗon coca cola no woodi fanta no woodi on tigi ɓatta ko sonnajo mum on hara sonnajo on no takko ɗon so wiima yo waɗu o waɗayni en rentike ɗin ɗon en rentike goɗɗi goo modi etoɗen o séminaire mo waɗɗen ɗo hara o bonali tabitenge ɗum ɗon jokken ɗum ɗo ñiiɓege mum ɓay en andini Allah jaka hiɗen waawi en holli Allah hiɗen waawi balɗe 50 ko yamiri ko hiɗen wadde ko haɗi ko hiɗen accude hollali hiɗen waawi no holli hiɗen waawi jaka so en yiltitoyke en acciti ɗum ɗon en acciti ko yamino en waɗu kon en weltindike e muɗum en ɗaatinike maa ko haɗen kon en waɗi ɗum haray ko holli wonde en wiimo moodi mene waawi kono men salinani jooni waɗu ko faalɗaa o moƴƴana en idan gooto kala kañum e wonki mumkin yo ɓe weddo du ɓe yewtida ɓe gundoo o hasba wonki kin kanko tigi neɗɗo fi e hoore mum himo hannde fi hoore makko goy no woodi yimɓe buy ko annda e on tigi kono Allah e makko kanko hiɓe humpiti ko honɗugo woni e gerde ko nder ton imo humpiti yo ndaaru dey yo eto o wakkilo ha o hasba wonki makko kin haray ko heedi ɗon nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam maaki mo hooli lewru suumaye ɗum haa ndu gati o jokkintinniindu balɗe 6 e nder juldaandu o hooriiɗen ɗum kadi nelaaɗo maaki haray no wayi wasi o hoori hitaande makko nden fuu e riwaya goɗɗo goo o maaki no wayi wasi o hoori adna on
فهو كمن صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها 30 يوما في 10 يساوي 300 و6 أيام في 10 يساوي 60 مجموعه 360 يوما والعام لا يزيد على 365 يوما وبقية الأيام 4 أو 5 في السنة لعل الله سيعطي هذا ربحا وتفضلا وتكرما منه لا ماكي نوير دني مهوري ثم يحندلني o jokkintinniidu ɗon kadi balɗe 6 hoorade e nder juldaandu no wawi wati o hoori hitaande makko nden fof no wawi wati hitaande fof mo hoori o heɓay baraaji wa hoorɗo hitaande nden fof si o jokkiri noon haray o heɓay baraaji wa hoorɗo ngurdam mum ɗam fof adna mum on fof ko waɗi moƴƴum gootum ko mon tigi waɗi Allah yoɓay moƴƴereeji 10 ñallal gootal baraji mum ko beru baraji balɗe 10 hoorade idan balɗe 30 ɗen on tigi heɓay baraji beru balɗe 300 hoorade ɗeya balɗe 6 ka juldandu o heɓay baraji beru balɗe 60 hoorade hitaande nden ko tenen balɗe 364 ma 5 hitaale goo si tawi ko noon haray o luftanimo ko balɗe 4 ma balɗe 5 woni o hoorali joni en andi moƴƴere ne fayda ko ɓurete ko ɓuri fandude ko moƴƴere sowete kon ko duubol gooto laawol kisal ko yahi iwi ɗon yaha 10 si iwi ɗon no yaha 90 si no yaha haa 100 no yaha haa ɓura ɗum idan ɗum ɗa Allah so o yahi balɗe goo tawa joddini wonaa beru 10 tun tawa joddini yonay no gasa 100 no gasa 90 almuhim boni so Allah on no ɗuuɗi alaa ka o hatti si on tigi hooriri noon haray mo jogii baraji beru howrɗo hitaande fof haray en fof ko yen wakkilo hooren balɗe 6 e nder juldaandu ɗum ɗo mo heɓi feere jokkindirgol ɗe ko ɗum ɓuri moƴƴude ɓay laje ɗen en annda ko honde arata hay gooto annda reena balɗe ɗen konteero on ko marki kon ko jelu ko lutti kon ko jelu hay gooto annda e yii hanki ɓe ɓe watti ɓe tawaɓe wattingol hanki ɓe musidɓe meɗen faatiɓe ko ufiniɓe tuumaye gayni iidoye gayni arti juuli fana juuli alantara iwgol ka juulide hayɓe ka suudu maɓɓe ko ɗon kamɓe e lajal ngal ɓe fotti no wadde maayere no wona e maayireede no jooni ɗum ko woni e tindinande en komo ɓe yo haɓɓu cawlum mum fokkitiri kum laakara kum bagage on balide on yo fawmo moƴƴinamo haa moƴƴa jes o jogoomo ka junngo ɗo o jooɗo o habboo o jentitoo wati tawi woni wi'ama ko dernier vol on ni dernier appel on ka vol no on tigi préparota ɗo mo daro haray mo habbi haa wiye tum awa naate ka ɓe on tigi fokkita yon tigi waɗiri noon en toriki Allah yo Allah jaɓan en ko hooruɗen kon ko jaɓan en ko naafuɗen kon ko jaɓan en ko waɗɗen sadakaji ɗin kon ko jaɓan en moƴƴireji ko waɗɗen kon fof yo newnan en kadi ko tawna en suumayeji boyi hara ɗen wondi e cellal ɗen wondi e hoolaare ɗen wondi e teddungal ɗen wondi e ɓurtu ɗen wondi e yaajende e neweede allahuma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt اللهم تقبل منا عباداتنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكواتنا ونوافلنا اللهم اجعلنا من المتقبلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكتبنا في وتقائك من النار اللهم اكتبنا في وتقائك من النار اللهم اسكننا فسيح جناتك اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal